Ukoliko želite po najjeftiniji ceni da kupite nevjerovatne stvari iz vaših omiljenih igrica, serija, filmova i anima, posjetite Nerd Alert. Također na ovoj stranici možete kupiti razne maske, prstanje, ogrlice i kostime iz raznih anima. Zaboravio sam da vam napomenem da možete kupiti postere, majice, gadžete i još mnogo toga. Link je u deskripciji. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu u kome ja imam promo kao glas. To je zbog toga što sam u mojom mjestu gdje živim ima neko dešavanje koje se dešava svake godine, a zove se festival. I bio sam 3 dana od jutra do mraka dole, tako da bilo je zabavno i zato nisam mogao da snimam klipove i nije bilo klipova zbog toga. I jednom sam uspio da jedan live da snimim, ali izvinite sad na ovom promukrom glasu. Znači u ovom klipu neće biti pozdrava za hashtag M7Army, zato što svi su se izgubili komentari, nisam mogu nađem. Tako da šaljite u ovoj epizodi hashtag M7Army i ja ću da izaberem, to ne izaberem nego ja ću svako ko je napisao hashtag M7Army da ostavim u klip. A danas napokon završavamo ovaj serijal Top 10 level karata. Stigli smo na Top 10 level 12 karata i ovo je zadnja epizoda. Da, pa će mi teško ljudi moji, ali šta je tu je. Tako da hajmo da uradimo ovih 10 zadnjih karata iz ovog serijala, pa da nastavimo da gruvamo sa live-ovima, sa drugim serijalima i tako dalje. Ok ljudi, na 10. mjestu se nalazi TG Halberd Cannon i kao što vidite za njega treba jedan tuner Synchro Monster i 2 ili više ne tunera Synchro čudovišta. Mora biti Synchro prizvano i ne može biti specijalno prizvano na druge načine. I jednom po potezu za vreme poteza oba igrača kada bi se čudovište pozvalo, to jest prizvalo, možete poništiti prizivanje. Ako to učinite, uništite to čudovište. Ova se kartica može postaviti licem prema gore kako bi se aktivirala i rešila i završila taj efekt. Kada se ova kartica pošalje sa terena na groblje, možete targetiti jedno TG čudovište na vašem groblju i posebno ga pozovete. Ok ljudi, ekstra zato što možete lako da ga prizovete, jedan tuner Synchro Monster ili 2 ne tunera i lagano poništite prizivanje specijalno nekog čudovišta. Ajmo dalje na 9. mjesto. Dalje na 9. poziciji imamo Flower Guardian Paulov New i piše kada kontrolišete level 11 ili manje Flower Guardian čudovište, možete specijalno prizvati ovu kartu iz vaše ruke, ali također ne možete normalno ili specijalno prizvati čudovište do kraja vašeg poteza sem Flower Guardian čudovišta. Kada ova karta bude targetovana za napad, možete negativati taj attack i da završite battle fazu. Nakon toga izvučete jednu kartu. Što je zaista ekstra ljudi, kao što vidite ima samo 100 napad i 100 za obranu, ali efekat je predobar. Opet izvijem zbog mog glasa, ali ajmo dalje. Ok ljudi, dalje imamo čudovište pod imenom Herald of Ultimateness i piše da mora biti ritual prizvano i ne može biti specijalno prizvano na drugi načine. Za vreme bilo kojeg poteza za uvijek kada vaš protivnik bi posebno pozvao čudovište ili aktivira spell, trap ili efekat čudovišta, možete poslati jedno vila vrsta, to jest fairy type čudovište iz svoje ruke na groblju. I ako to učinite, uništite tu kartu koju je opet koja je aktivirala trap spell ili čudovište efekt. Da ljudi, budem se u ovoj epizodi zato što sam previše umoran, ne vijanste kad ja ovo snimam po noću, tako da ono, ajmo dalje odmah. Ok ljudi, dalje imamo Meklord Astro Mechanicle i piše da jednom po potezu, to jest ne može biti normalno prizvano ili setovano, mora biti specijalno prizvano iz vaše ruke tako što ćete poslati 3 Meklord čudovište iz vaše ruke na groblje i ne može biti specijalno prizvano na druge načine. Jednom po potezu možete targetiti jedno Synchro čudovište koje vaš protivnik kontroliše i ekvipujete tu kartu sa ovim targetom i taj karta će biti attack isti koliko je kombinirani attack svih čudovišta koji su ekvipovani sa tim efektom. Jednom po potezu dok traje standby faza možete poslati jedno od ovih ekvipovanih čudovišta koje kontrolišete na groblje i date damage vašem protivniku isti kao od tih čudovišta original attack. I ne možete nastaviti battle fazu u tom kada aktivirate ovaj efekat.
Tako da, ekstra ljudi čudovište, plus ima 4000 napadi, 4000 za odbranu, nisu lašava level 12 čudovišta. Ok ljudi, dalje imamo Super Heavy Samurai Steam Train King Steam. Jedan Super Heavy Samurai i tuner plus 2 non-tunera Super Heavy Samurai, da, zajedno. I 2000 napadi i 4800 za odbranu. Ova karta može napasti kada je face up u defense poziciji. Ako se to dogodi, promenite def koji izračunava štetu, jednom po potezu možete odbaciti do 2 karte, a zatim targetovati brojne karte koje vaš protivnik kontroliše, uništiš sve te karte i jednom po potezu možete proterati sve spelove i trepove iz groblja, a ako ne nanese, možete da banujete sve spelove i trep karte sa groblja i ako ste to uradili, infliktujete 200 damage-a vašem protivniku za svaku banovanu kartu. Pre dobra karta ljudi, ja ne mogu da verujem kako dobra karta, hajmo odmah dalje na 5. mjesto. Ok ljudi, dalje imamo čudovište, podijavamo Cosmic Blazar Dragon. Treba jedan tuner sinhro čudovište i 2 ili više non-tuner sinhro čudovište, mora biti sinhro prizvano i ne može se specijalno prizvati na druge načine. I možete izabrati ovu kartu, znači možete da banujete ovu kartu do kraja end faze i da aktivirate jedan od ovih quick efektova. Prvi efekt je kada vaš protivnik aktivira kartu ili efekat, negirajte aktivaciju i ako ste uradili uništite tu kartu. Drugi efekt je da kada vaš protivnik želi da prizove čudovište, negirajte prizivanje i uništite to čudovište koje je on teo. I treći efekt je da kada protivnik ovog čudovište napadne, negirajte tek i završite battle fazu. Kao što vidite, 4000 napad i 4000 za odbranu, ovo čudovište mi se jako sviđa i njegovi efekti predobri su koje može da uradi, tako da ekstra čudovište Cosmic Blazar Dragon. Ok ljudi, dalje imamo Stardust Cipher Daiwan Dragona. Kao što vidite, treba jedan tuner sinhro čudovište i 2 ili više ne tuner sinhro čudovište, kao za sada trebalo za svakog, jer su svi fucking sinhro ovdje bukvalno i inače karte su sada vratno sinhro. Mora biti sinhro prizvan i ne može specijalno prizvan na drugi način, to svi znamo. Prvi put svaka kartu koju vi kontrolišete želi biti uništena svakog poteza u battle ili card efektom, ako ne bude uništena. Jednom po potezu dok traje potez i vaš ili od protivnika, kada vaš protivnik aktivira efekat od čudovišta, možete da negirajte taj efekat i ako ste uradili uništite tu kartu na terenu. Možete banovati ovu kartu sa vašeg groblja, nakon toga targetujete jedno level 8 čudovište ili manje, Stardust mora da bude, čudovište sa vašeg groblja i specijalno prizovete. Kao što vidite, i ovo čudovište ima 4000 napad i 4000 za odbranu, što je zaista odlično, tako da hajmo dalje. Ok ljudi, dalje imamo Shooting Quasar Dragona, iza njega treba opet jedan tuner synchro monster i 2 ili više ne tuner synchro čudovišta, naravno ne može biti specijalno prizvano na druge načine. Ove karte maksimum broj napada po battle fazi je isti kao broj non-tuner čudovišta koje ste koristili za sinhro materijale. To znači, ako ste koristili 5 materijala, možda ćete 5 puta da napadnete sa ovim čudovištem koji ima 4000 za napad jebanih. Ovo je pre moćno, ajde da imamo dalje efekat šta kaže. Jedan po potezu dok traje protivnikov potez ili vaš, kada kart efekat bude aktiviran, možete da ga negirajte i ako ste uradili uništite. Kada ta karta napusti teren, možete specijalno pristati još jednog Shooting Star Dragona, to jest Shooting Star Dragona iz vašeg ekstra deka. Bukvalno predobra je karta, stvarno nemam šta da kažem o ovoj karti, pogledajte, sve neki zmajevi, neki galaktički zmajevi level 12, kao što vidite ekstra karta i možete sami da zaključite po ovom efektu. Ok ljudi, na drugoj poziciji imamo Hot Red Dragon Archfiend King Calamity, ovog imaš za 1, 2, 3, 4, 5, za 6 storicu. Treba 2 tunera i jedan net tuner Dark type koja je sinhro. Kada ova kartica sinhro prizvana, možete aktivirati ovaj efekat. Do kraja ovog poteza vaš protivnik ne može aktivirati karte. Također karte koje vaš protivnik odliže ne mogu aktivirati svoje efekte. Vaš protivnik ne može aktivirati karte ili efekte do kraja aktivacije ovog efekta. Ako ova karta bude uništena u battlu, date damage vašem protivniku isti kao original attack ovog čudovišta, a ima 4000 original attack. Ako ova karta bude samo uništena
protivnikovom kartom, da, ne može samo sad da bude uništava protivnik kartu, nego ako bude uništava protivnikovom kartu u battle i card efektom, vi možete targetiti 1 level 8 ili manje Dark Dragon type, sinhrono čudovište sa vašeg groblja i specijalno prizovete to. Odlično, ajmo mi odmah sada na prvo mesto koje je Pendulum čudovište i zove se Supreme King Z-Arc. Supreme King ljudi ko jadan u Yu-Gi-Oh! GX-u, ali je izao jadan, tako da li ovo ima veze s njim, ne verujem, zato što ovo, da, nema veze s njim, ali kao što vidite ima i svoj Pendulum efekat, ali ja neću čitati Pendulum efekat, čitat ću samo ovaj običan efekat, tako da hajmo da vidimo. I ok ljudi, na prvoj poziciji nalazi se Supreme King Z-Arc, već smo pričali njemu, Supreme King Z-Arc. On je Pendulum, pročitat ćemo samo pravi efekat, ne Pendulum efekat. Treba vam za njegovo prizivanje jedno Fusion, jedno Synchro, jedno Ecstasy i jedno Pendulum čudovište. Imate 4000 zapad i 4000 zabranu. Mora biti Fusion prizivno i ne može biti specijalno prizivno na druge načine. Ako ova karta specijalno prizivna, uništit će sve karte koje vaš protivnik kontroliše i ne može biti uništena protivnikovom kart efektom. Vaš protivnik ne može targetati ovu kartu sa kart efektom i kada ova karta bude uništena protivnikovim čudovištem, u battle možete specijalno prizvati jednog Supreme King zmaja iz vašeg deka ili ekstra deka. I ako ovo čudovište, ova karta u čudovište zoni, to jest monster zoni, i bude uništena by battle ili card effect, you can place this card in your pet, to jest možete ovu kartu da vratite u svoju Pendulum zonu. Jedno od najjačih čudovišta koje sam ikada video, zaista ljudi, morate se složiti da ovo je jedno od najjačih čudovišta koje ste ikada vidjeli. A vama ako se svidio ovaj video, ostavite like, share i subscribe, napišite hashtag MSMArmy da bi mogla da vas pozdravim u sljedećem klipu jer ja to volim da radim, da pozdravim ljude. I također bit će live-ova uskoro, tako da stay tuned.